Hai, ramai kawan tanya tentang macam mana nak turn on jigging mode untuk Shimano Forcemaster 201. Jom, let's go. Okay, sekarang kita nak turn on the jigging mode. So first, kita make sure spool semua sudah lock. Okay, second, kita pergi menu. Tekan lambat sikit. Okay, dia sampai sini. So yang paling penting, MTR, CLT itu kena turn on. Itu mesti turn on. Kalau tak ada, bila kita buat double clutch, first time kita release, second time kita masuk tali, kalau ini tak turn on, kita kena setiap kali tekan pick up, dia tak akan auto masuk tali. Okay, ini banyak penting. Dan kedua, kita terus masuk program. Okay, bila masuk program, kita select itu pick up tu select. Okay, kita select program, kita tekan satu kali. Di sini dia ada 5 program yang boleh set. 1, 2, 1, 2, 3, 4 itu custom, 5 itu juga custom. Okay, jom kita start dengan jigging mode number 1. Kita tengok macam mana dia perform. Okay, set. Lepas tu turun lagi, pergi return. Okay, return to main menu. So kita free itu spool, bagi tali itu turun sampai dasar. Lepas tu kita lock dia. Dan kita nak turn on jigging mode, kita tekan saja pick up. Ini program number 1. Okay, dan kita stop dengan tekan lagi pick up, dia akan stop. Lepas tu, now kita pergi program number 2. Okay. Okay, kedua, kita set. Kita pergi return. Okay, return, kita balik sini. Kita nak tengok program 2, dia function macam mana. Okay. Ini cara dia, program number 2. Okay, kita stop. Kita tengok lagi program number 3 dia macam mana. Okay, nombor 3. Return. Tekan. Okay, tekan pick up. Ini caranya program nombor 3. Okay, now next kita nak buat custom program. Macam mana itu custom program kita boleh set? Tekan ni dan kita pilih nombor 5. Okay, let's try from 5. Bila you tekan masuk, dia ada current dan new lah. Current means you nak adjust program yang sudah set. Yang new tu kita buat program baru. Selalunya I akan pilih new lah. Okay, pasal dia akan refresh. Dia always use the new one. Okay, kita set. Okay, dia ada 30 saat bagi you set. So you boleh tekan sini. Masuk tali. Okay, stop. Tali. Stop. Tali. Stop. Tali. Stop. Dia panjang, semua ikut you punya suka. Okay, bila kita selesai, tekan set saja. Okay, so once program is done, kita keluar ke return. Kita set dia. Okay, now kita turn on. Dia akan jadikan
itu program yang kita set lah. Okay, dan sekarang kita kalau tak mau guna jigging mode, kita nak turn off the jigging mode. So, kita tekan menu. Okay, kita turun. Tekan pick up. Okay, pick up itu kita tekan select. Kita turn on pick up mode lah. Dan kita boleh set itu pick up punya speed. Dan kita set. Itulah, you boleh tengok. Program itu sudah jadi off lah. So, ini macam kita keluar itu return. Okay, you sekarang boleh tengok itu jigging mode sudah tak ada lah. Thank you. Dapatkan Shimano Force Master 201 di Ikani Tackle. Yeah.